khovel ram sang sanga hian tual tha na ra phlak tak tak alo thleng to thina kan rama ngei po he thil hi abang bik lo ani tuntuma hian serial killer anti atlem bera mi pathum chin thattu india ramami te kan clear ho don ani pangana Raman Raghav kumsang ka jakwa samruk pariat august tha ania mumbai khopuya cheng te chuan thinthia mutan harsat hle mai in le lo nei lo kholai riak thin ten hlau zuala chena tur in le lo nei te po tukver hongin janmu an chingam lo ani hemi kum hian chena in le lo nei lo kholai riak thin te chu tui takan mutlain rong taka tha an ni thin wang ani mi hring chau tha an ni lawa ran vul lai thlenga rong taka tha an ni thin ani hemi kum hian mumbai khopuya mi som pakwa ten be an toka heng zinga mi pakwa te chu rong taka tha an ne he tual thana ra phlak tak thlenga wang hian mumbai khopuya cheng ten zan chu an hlawa zanlama in ti hlimna mun te point lo tu an nei tamang lo ani zanlam bo rok cho re tlok tloka lale khorin mani in chung luma an toma mani in chung luma an lo in veng thuap ani ber mai chen na in le lo nei lo kholai riak te an khongai thlau zol ema arem lai laya ria mai angai thin sia hewang hian kholai riak te hi aturna saper tu te an ne tual thattu hian iron rod amang tlang puya ami tha te luru hi avoso pek thin ane rong takami heti za tha an ni tamai hi mumbai police le thunei tu te lu po a hai hle a ti chuan he tual thattu jong chuak tur hian police te chuan be puyan thlak ta a be puyan thlak na hian rin hlel pakhat aming Raman Raghav chuan manta ane hepa hi tun ma point ruk awangin kumruk lai lungina khung aloni to nge a tun tum tual thana po hian ain nam hnoi ninge in an ringa an manta ane amaro chu evidence thatak ain nam hnoi nge ani tina an nei thei si lawa police te chuan an chua zalen le ta ane an chuan nu atonga re lo te a tual thana ra phlak tak tak a thleng zui le ta a heta zet hi chuan police te chuan aina sazokin tual thattu himan tumin be puyan thlak ta a khati laya deputy commissioner of police cid crime Ramakant Kulkarnia hoin be puyan an thlak le ta a hemitum hi chuan an beina saboka finfiana thatak nen he tual thattu hian manta ani an mi man hi tu dang nilovin amma loka an mirin hlelan man finfiana thatak an nei lo awang an chhuale ta Raman Raghav thau kha ani tual thattu an man hnu hian police te chuan na satakin an dop zui ta a kar khat don an dop hnuwa po alain puang du ta chuang lawa lulula la chhuat tlat ani police te pon be dong man lek thin ani o me hun rei takan do pa in puan du lo nuwa be sei lo takin ni khat chu ramana chuan ar satui nai tak ei tur min pe ula indu chu ka hrilang cheu atita ani aduang nge chu an pe a chumi nuwa chuan ramana chu ain puang ve ta ani ramana soidan chuan mumbai khopuya han mi somli pakhat rong takina thata heba ka hian ran bullai engamozat athat bok ani ami tha te hi atlang puin kuddo chena tur in le lo nei lo kholai riak te annia manruwa tan iron rod amang thina anluru awak ke saklang puini na soi ani ko chuan thi turin a chung thu arela athi hun tur nga ka omlai hian official nan satakin atlaniama hewang hian a hremna tur ko chuan dam chung lungin tang turin atile ta zoka kumsanga jakwa somkua panga khan kal thalo wangin sasun hospital a athita ani Palina Gauri Shankar Velor district apiang Gauri Shankar hi Indian serial killer an soi zinga an soi mai ngai lo pakhat chu ani Gauri hi amma mi anga mi mala chetrin ani lawa gang anei thlapa a hota zinga hian anaw mi pa mohana le atho pui dang mi engamozat anom ani Gauri hi a boss ber ania Gauri le hote hi kumsang kan jakwa somriat pariat le riat ko chunga tual than ra phlak tak paruk thlenga amo phurtu te anni Gauri hi auto driver ania hei hi remchanga mangin ami tha tu te hi ruk bo nan amang thrin ani aruk bo tak te hi atha hnuin an taksa chu hal rola Bay of Bengala am wap apai mai thrin ani meni somthum pakhat sangka jakwa somkwa pakhat khan ko chuan achung thu arela ko chuan Gauri che dan hi uluk takin an thlir hawa atwal tha dan te uluk takin an zir ho boka anjur hong nuwa chuan he khovela hian dam reng tlaka an ngai lova chuwang chuan thiturin a chung thu an rela Salem Central Prison an khai lung ta nge ani pathumna elusive stoneman
kum sang khat zakwa somriat panga atanga somriat pakot chunga mi somni le paruk thattu elusive stone man anti hi tun thlengin tunge ani chui chu alani lawa amaro chumi somni paruk lai atha wanga ro chuan achanchin hi alar hle thung ani tunge ani hriat ani lawa hei wang hian kolkata chanchin bu chuan elusive stone man ti na minga phua sakta a tual thanan hian lunglian tak keji somthum vel lai rit aman thin wangin he ming hi phua sak nin alang he tual thanara phlak takhi india ram khopui lian le ming thang pani mumbai le kolkata thleng ania tual thattu che dana tongte aman romana tonga an chu thian he khopui pania tual thana hi mi pakhat thil ti ni nan ngai ani atlang puin he tual thattu hi zandar som pani pel hreta achetran thina achang chuan khowar ma hreta che tumpo ani thin tho ani amitha te hi khopui pania kuddo kongsir vel riak mai thin te an nia engwanga hetia kuddo horo taka that thin nge ani la hriat ani lawa khopuin hlattak pania thil thleng ani awang hian mi pakhat thil ti ani CMT po zona om thei tak ani ome police te point ngai dan phiran neya achet vel dan le aman ruwa vel an mu hian khopui pania thil thleng hi mi pakhat thil ti nia ngai polan oma a trenin achen na hmuna in hlat em awang hian mi pakhat thil tia an ngai theilo thung ani ainga po chuni se he tual thanara phlak takhi soimam chi ani lawa india ram hor hing thama tual thana thlengte jinga pakhat ani pani na sima gavit le renuka sinde serial killer kan ti te hi khovel puma anom nuala amaro chu unawa inthuruala mi pathumaya tam thattu hi chu anwang vio ome unaw inthuruala mi thattu tlemte jinga hemi te unaw hi antelve ani anni unaw hi no pang rubawa that thin tu te annia no pang tam takan ru bo te jinga no pang paruklai an that ani sima le renukai te nu anjana chuan afanu te pani chu apasal threnta ka fanu kranti chu rubo turinatia hei hi hetiang taka an che tran na chu aloni ta ani november ni som pakua sangkha jakua somkua paruk khan annu fathuma man annia no pang som pathum lai an rubawa an rubo ji no pang paruk te chu an that nge nge ani hei wang hian ko chuan uluk takin an chung thu angai tu a thiturin arelta ani november sangkha jakua sompua paruka an manchu september sang ni le paruk khan supreme court chuan an thutluk na lo siam to thitura ti chu anem he chiang ta ani thitura an chung thu rel ani ti an hria thian india ram president ne na ngaidam turin dil na an thelu ta ma se president point ngaidam tla ka angai ta bik lo ani pakhat na thak beram india rama tual thattura thak beran soi chu thak beram king of thak anti hi anio me ani hi kum sangkhat jasari somkua tonga sangkhat jariat somli chung east india company hun lai khan rong takina chathrina mi zakwa somthum pakhat lai athat ani tual tha ol sam em ema nun hlutna hrelowe moti hial tur ani ami tha jinga tamber chu sumdong hausa te laknaw khopuya no chi zuar chhelo le hausa tak tak te nupui pasal nei hlim te pathian betura temple kal te ani tlang puya thak beram hian romol lian tak alaya poisa thir dang ngei chu amang thin ani he romol hi amang thiam hle maya mi heti zo zai thanan hian amang tong kai hle ani amhan roman hi silai emo chemhriam tak emo hriam hrei dang ang ni lo ma se ani chuan amang thiam hle a mi heti za thanan hian amang tareng ani thak beram hi thagi ho tu pa ni in central india an hun lai khan an frang hle a beramale apol te hian tualan tha don reng rengin an tual tha tur te bula kutzai zir ramosi anti mangina im petrina almi tha tak te sumle thil hlu an lak sak nuwa an ruang chu an bul nai tui chun chuwa an pai thlamai thrin ane hetianga mi hausa le mi poimo tak tak an bo tak awang hian central india cheng te chu an manga ang hle maya an ral tria hei wang hian east indian company ho tu te beng hial alo thlengta ane tual thattu hirang taka zon chuang ngei thain an thri a hei wang hian sipai officer pakhat jane paiton chu an ruat ta ane ani hian thei top chu a be nuwa thak beram hi amanta ane aman lai hian kum somsari pangami lai ani to a au pato hle nge nge ane enganga upa po ni ma se athil ti awang hian damzui reng tla kan ngai lova an khai hlumta ane
ahun laya rang kachak tam tak aruk te chu tun thleng hian a phum bong na hriat alani lawa tual thana na aromol mantrin ero private museum pakhata mu thein ala om reng ni in an soi thung ani ole khongai takin kan channel hi milo like sak ula milo subscribe sak ula milo comment sak thin don nia